Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Across the country. Kibor penyat jong ke State Bank of India ke balabu hakmat ya katong wan ra ya ke jinyadai ke bajan ya ke Nongrep bat ke bank bat ban tip khamba ya ke jinge jongki hakabajadai bat ke kam bank ke State Bank of India Umsning branch hakasni thoding ila lumlang ya ke Nongrep hak program ya ke balatip kum ke ek rat anna datta ke sa ya ke bala penuh yeng dorbar jong ke snong umran dairy. Hagani ka jinyalang la sakilang daw MLA jong ko Umsning constituency uba Jason Maulong kintubru block development officer jong ko Umsning CNRD block Raja Brahma general manager jong ko network 2 SBI LHO Guwahati Lunkin Thangboy assistant general manager jong ko RBO 3 SBI Shillong Girin Sharma but kiwai diki head officer jong ko bank. The State Bank of India Umsning branch hagani ka sngi lingba ka corporate social responsibility kala ais ngobha da ka core computer shaka life and hope children's home kabade ka jakari khonswet bala penyai de ka jinya sengkenthe jong ka balang church of god Meghalaya bat Assam kabadan hakasnong site sning ka State Bank of India Umsning branch kala penlong ru ka jing ajing somar ai ki patba ki balaya shimbenta hagani ka sngi Shosho kum ka jing penslor ya ki samla ki bajuwan ra ya ka nam bat ka buram ya ka jilla ka bank kala sam de ki Khusnam kerpang sya ki saungut ki samla ya bara job ha ka jing ya kun national Muay Thai championship ki ba kintup ya usamla jubinian melem ngap ka samla lapenshai emle ka samla Alfonza Jinya Riang bat ka samla Mary Kristen Riang ka ba yo ya ka Khusnam tak maksia Hagani ka jo ka sngi ka bank kala sam de kitiari le kan she ki katto ka ni tli ki snong ki baha mahapo ka than Umsning but ai Khusnam ru ki sangut ki Nongrep ki ba shimram but ki bradap seulut ya karam ka balong shibenta ban penslor ya ki wairu de ba ki de ban seu thikna ya karam hadin ba kilayo jingmento in ka bank Block Hakani continue now. We also extend our hearty welcome to Raja Brahma Development Officer. Play Yang Subhaya Barot Bashnong, but Ginong Shnong Sir in charge of Umsning. Sir, kindly you most GM of Network 2 who is heading 5 states of Northeast of the State Bank Network, Sir Lunkin Thangboy, our BDO Brahma sir, all the friends from Umsning branch and Bamukim and all other admins of our nearby villages, the officer in charge here of police, Meghalaya police, then all the my villagers friends. Bamukim, Hindi or English better? थोड़ा हिंदी बोलेगा हाँ ओके आपको मेरा बात समझ में आए तो मुझे खुशी होगा तो हिंदी इज ओके हाँ हिंदी और इंग्लिश
Hindi? Huh? Okay. Thank you and good evening to all of you. Good evening. स्टेट बैंक की तरफ से हम आप लोगों का साथ आज बैठना है, ठीक है। देश में जो खेती होता है वो बहुत बड़ा चीज होता है। खेती नहीं होगा, खाली पैसा होगा, हम लोग कैसे जिएगा, है ना। तो पहले तो खाना है ना, पेट को भर्ती करना है। तो पेट भर्ती के लिए खाना कौन देता है? फार्मर्स देता है। तो फार्मर्स को हम नहीं भूल सकता। देश आगे होगा जब खेती आगे होगा, खेती करने वाला आगे होगा। वो 1965 में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर शास्त्री, वो बोला था दो चीज, जय जवान जय किसान। देश को बढ़ाने के लिए कौन है? जवान है, सोल्जर्स है, और सुरक्षा देने के लिए, और जिंदा रखने के लिए कौन है? किसान है, फार्मर्स है। 1965। तो ये आज भी लागू है। तो स्टेट बैंक का ये प्रयास है आपका साथ बैठना, आपका साथ मिलना, आपका दुख समझना, आपको आगे का रास्ता दिखाना, ये हमारा काम है। तो इसीलिए आपका टाइम हम निकाल के आज आप लोग का साथ इधर बैठने के लिए हमारे हेड ऑफिस से बड़ा साहब आए हैं, जीएम साहब आए हैं। तो ये प्रोग्राम है एक रात अन्नदाता का साथ। आपका साथ हम लोग बैठेगा, आपका कहानी सुनेगा, और हम लोग थोड़ा फंक्शन भी देखेगा और खाना वाना भी खाएगा। तो ये आशा लेके आपका साथ आए हैं। हम लोग का बहुत प्रोग्राम है और आप लोग का 7 रोम्बा दरबार इधर है, हम लोग इधर बुलाया है। ये हम लोग का साथी है। तो एमएलए साहब भी है, वीडियो साहब भी है। तो स्टेट बैंक का ये कोशिश है, हम लोग आपका साथ डायरेक्ट बात करेगा, आपका बात समझेगा, और बैंक क्या उम्मीद करता है, आप भी बैंक का साथ जुड़ना है। तो इसी कारण से हम लोग इधर आए हैं। तो हमारे एमएलए साहब भी 2 लाइन बोलेगा आप लोग को, हमारा जीएम साहब भी बोलेगा। तो इसी से हम लोग पूरा इवनिंग का प्रोग्राम इधर खुशी से करेगा। हमारा बामुखी भी है, दूसरा रोमाशनाम भी है। तो ये आज हम लोग आपका साथ बैठ के एंजॉय करेंगे। तो ये हमारा कोशिश है। ये हम सेरेमोनियल लैंप लगाया, इसका माने है, इसको हम जो उजाला प्रकाश दिखाने का कोशिश किया है। तो ये है, अंधेरे से हम लोग प्रकाश की ओर जाएंगे और प्रकाश से ही विकास की ओर जाएंगे। तो यही होता है ये लैंप जलाने का मीनिंग। तो इसी शुभ कार्य से हम लोग ये शुरू किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे जीएम साहब आपके साथ थोड़ा बात करेंगे और कुछ आप लोगों को दिखाएंगे स्टेट बैंक क्या कर रहा है आगे और क्या करना चाहता है, वो सब दिखाएंगे। सो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा, बताओ। सो नेक्स्ट presentation first. Okay. Presentation. So आपका टाइम मैं अभी नहीं लूंगा, तो हम लोग नेक्स्ट कार्य के लिए जाएंगे। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मीडिया पर्सन भी है। हमारे स्टेट बैंक के एक साथी ऑर्गेनाइजेशन है एसबीआई जनरल, जो इंश्योरेंस करता है, गाड़ी का, खेती का, सब कुछ का इंश्योरेंस करते हैं। वो लोग भी आए हैं। वो लोग आप लोग के लिए एक talking in Khasi for this presentation for the benefit of people so that they get something out of it. Okay.
Kubleshi bodi fi bro fi like platform one and legion mid. Nari ba Terence Karsham, nari manager the State Bank Poshlon. In the French pang kindiat ki scheme ki loan ki bingin the State Bank yai. Hamta me ye ki Nongrep kumfi. Ki Nongrep but ki pre ba ri siar ri masi ri siang le. The State Bank committed indi kamji indi tang susum pisah indi kamji konsan di Manairam. Manairam berpun kiu yang society. Yang kesem society berkesan ni berkawai. Di Bakaram. Maklemram mungkiu. Mengama firu klemram inyo yen yo kali. Ni dekaram ni yo bengiyo tiet dia mentit nebro. Mo. Dekaram udam kam hindai ni di bandang ro bulo ban penyak dekaram re. Bokongsan dulu kata. Menshim tu so. Mo habon ki cases para ngatri hana bundang la bon jaka. Ngatri sentia ngatri sebas kasih saudas kasih ngatri. Ibon kishim ni kirap thamtam ni rap KCC yon kiba ki shim ban rap mo. Inde deshim kejingsiu kamlang testa. Kamlang testa. Shim silak ki jano ki mansiu dari buat ro bon julap. Tigalong no ka khasut ke nagasila ka poy arlak siteng. Mo ngam tren bin tiang ifisia. Berang spa ban ong ifi da fishing bram pihak kit kia ban siu. Ada fisiu testa fisiu manu benai takum beri ka an jung kat garam. Film dan jingera. Indrai video jimen toy. Subu mentang ai pisah ya fi ngasih pisah na fi sisparing ka. Fi ai ngam ban pai fi ngon pan fi nai. Mayam tinggi ke bang ngilang munda. Inai ram rafi long beri bukhol fi siu bahai daram piwan biang ka sin baar inai dah bakap kemat untuk sekian ilak benai di bawah fi silap kabar ilak benai lailak saulak ilak pun silak siklur ini tu hanai sin yang ni kong badi puai kong besar badi puai apa yodo pimpai kong mi kok sem siliang kup siliang suntur susah baik berak tali kok kuai dan ramsan pula business ini big business take long punctual dari kursi yang long kami ini kapan maniwat mensubah kai buat dan siu ni aktif tekam rusam lawan ini habang aktif major agricultural products bangi State Bank of India ni aja fi Nongrep kamtam sudah rumah ni kebeningan ada pamna menteri bola fi flajusim dari KCC Kisan credit card kani kamtam ye Nongrep of Rafidab Tba, Fitung Pan, Fitung if got hit machines, Kiero, Yai. No. The Gadia KCC, Kalong, Nabanta, Baro, Kibrio, Kibarab. Rafidab, Jakarab, Junajam, Nefirab, Hijakaj, Kibero, compare. Rafidab, Shibo, Finland, Kalajam, Firab, Hajakajam, Gi, Paramarajan, Haye. Come in, Kalong. Spending a time. I know I've traveled from a distance and thank you so much. It shows your role towards the society, being a GM, because at the end we have to serve the public. You are all government servant, even as a legislator we are a government servant. And we have a video here as well, thank you so much. And all the members from State Bank, I can't name one by one. Our shooting is here, the headman is here, everyone is present. We have from all these six branches in and around. In this evening, like what I just spoke to GM, is very brief in my local language because that's what matters the most, is what you do. I mean, all the staff, all the members here, they know what is all this. So it's best I speak to them, make them understand further. Okay, now I could be saying more about what they come and can pay the guy. Can you shoot all that? Can you give some Ahmad and try to heal at the road and ocean? Give a trade with that. In that, he's come hard over there. Kamdi nak kamu akan State Bank beri kerja सरकार kan. Te kishim ya kani initiative ba ya pi ki Nongrep ki buah man. Ya pipek na tu mana ki scheme repair policy repair ngatai kelas ngam ha. Mak lah yo patai ba mana Ahmad. Kita shom pada hama pi kuno pen implement beri kini kuno kunondo kini. Kalau ti kelap ni nama tak jumpi. Kadang Ahmad dah jumpi. Pi ki Nongrep ki beri nama orang ai pi. Markam pi ngili obam ne.
Nongrep mo ini benda bu iki hakmat. Ini hakmat do. Tinimla bansu hai be na sudah kelada. Ni dongkam ni pi ba ini trade sinda. Ki plan policy jom सरकार को बोल ना पॉकेट बैंक का ना पॉकेट ब्लॉक का ना तो बोल शॉप pi की बात हम ni की बेरम ए बा किंडम का ए के किंडम का फिला पर वन अप्रोच ni mo din ya ni batai ni ya na pi na mar ni sutho ba rajnya ni jom pi ko ni ko so na sutho mo ba pi am pi trishtam na bane ta pi trishtam ini kwa ber pi ki nong ber pinam kat nang ya ko ber pinam ki usah mat jadi hak ni ka nongrem ba nak sarkar ni sarkar pedang sarkar juni middle mentaro ni bu epi nongrem hakmat jadi itu apa tai mene kiran ki loan kiran ki nutrition kiran interest free loan kita am sih kan loan non free interest kita tu ditaro siapa kini kita bu namar niru nakaliang di badan harga sarkar niru di minggu kata priority epi di farmers hakmat ki nongrem hakmat panganget ba kani kajinya donika kajinya trailer ngai ba ndai tam muni pulong tam ta ki reusna minta pulong shawai ru ma nisuko ba ni kwa ban bisa ni kwa ban yara ni kwa ban ringkat to ni kwa ban senda ba pe kani kata mani kwa ba phi pin kio ke kata ban ya ndai ka ban ya ko ni branch de ka ban ya ko ni nang kio ke akino kino kam ki trema tidak ni kilo ngai ba da kalian ko sama emily jongpe ati ma di ngadal senda ba pe ngai ba kini ki program ni ham ya belum na ko wash ko ba mana ata jinsha ga jinsu to ki policy ki prepare ki plan ki prepare ngai ba kini ki introduction of product angi pelayawan kani ga janme ka ba sutra da janme ba job ba yo mo yo legion work yo manska ba ki expert do na ne ko ba training ko ba ke bula ne ta job ki shi sedang na shi ai ko belum nan shi training ki ngai training pa tanga ini ya trailer ni na download kan do pi tunde ko sai kata wala tamla ko shop hadu shibet mo ma fite kinga pon ta indian atrai bas de kran yo ka ni no ki sa shi na ko le pi profile ko le ko pi mo once again thank you everyone. It's a long program. I will not be able to be here for the whole program. I have a very tight schedule. I'm very caught up with various work. Being a legislator is not an easy task. You have to give spare time each and every one. So, but thank you for calling me. It's an honor, it's a privilege to be here. I'm sure in the near future we'll have to interact, we'll have to meet so that, what is the best we can do for these farmers? They need our help, your help, we need everyone help. We have to work hand in hand. So thank you once again, especially GM and your team and everyone. Thank you, God bless you all. There are many other things. Yes. Look at here for photo. Just our photo with other differences, our photo with local language and video permission. Ingin mutas ini, orang orang ini men, ada program dengan SPI, jadi Umsning ini koi program dengan awareness yang mana, tambah ini program belum, belum aktif untuk ekrat dan hanya dia kesat, Tingitip ni Umsning ni terbang ekrat dengan film jom sol kini mbe, Hindi film sampai ke ekrat ke kahani, ekrat ke karna, देखने दे, ये लाभ मिलने तक film Hindi movie देखने तो Bollywood, तो मैं एक दिन ekrat अन्य जगह के साथ मिल के दांग मतलब पिंजनी, तेरा बताइए पा
one some met no cement mo bagi Nongrep farmers ini ni kendo one generate the we'll be giving more and more number of loans. That side we can achieve. This is one point. Another thing is that we are also going to finish it and then make make those people who have repaid the loan and then make them proud. And these are the people who have done a good job in the society. Because if somebody set an example of good repayment culture, see, everyone is motivated. But if somebody is not paying it, then the other guy sees that he should not, why he should pay. So these are the things that today we need to change the way how we live in this world. And especially if you look at 5 states of Northeast, these are basically all tribal states. So we need agriculture. I know many of you wouldn't understand it, but I'm speaking here for record purpose. So today, if you look at the plan of Government of India, the growth, everything, development has to start from agriculture. It is shared in the economy that 70% of the people of Indian people are dependent on agriculture. And they said that, again, some statistics says that maximum export other than SME are from agriculture. But still agriculture has been considered to be somewhere down the line being neglected. The present government feels that it's high time that we do something for agriculture. So they have come up with infrastructure for AIF, and Meghalaya state needs some cold storage and rural go down, and infrastructure is something that I strongly feel that the state of Meghalaya, Mizoram and Nagaland are the states we need this kind of infrastructure. And from the bank side we encourage people and entrepreneurs, agripreneurs, whoever it is, who can come up with this kind of ideas to set up some infrastructure, post-harvest infrastructure or anything. We welcome them. We'll look into it and we'll try our level best to finance those people. So this is also one part of the initiative that we have done. And we also strongly feel that we should go to Umsning, that we should hail a camp, have a community, fish with the people, sit down together with them, talk to them and discuss what is their problem. And what kind of feedback we can get from all of you so that we can collate these things and try to come up with new products or try to understand better the farmers. So this is the whole purpose. Of course, a lot of programs will be going after this, but these are the things that we also feel that State Bank has to do it. Because the disconnect, if there is anything, there are certain disconnects are also happening. Maybe because somebody has not repaid the loan and he's high and then he don't come back to the branch. Or even those cases, we are rehabilitating them. There are provisions where we are even, forgiving them up to 70%, up to 75%, and ask them one is just beyond 25% of the amount. Even there also scheme we have come up, and I think the scheme was launched and many people have availed, and certainly it would really help the farmers. And again, another set of customers would be that they feel too small to come to the bank because this is an institution. See, the banks are there to help the farmers. We are here for all of you. The State Bank of India, as a matter of fact, is here for the state of the people of Umsning, the people of Meghalaya, or for the Northeast people. So I won't take much time. Thank you so much for the MLA who has made his presence here felt, and also Brahma, and also many of our friends and then ladies and gentlemen, thank you so much for your participation tonight, this evening. With your due permission, I'll just give a short summary in Khasi. Isa ikwaban ong baro mafi pimnei ban kinrandi wan chakmat nadapi kwa katirap nakabay
haki kam haki loans haki schemes ba phero jong ka bank ba jong ka sarkar da phim pisngo ba phim so thu ka ek one cha khama ni don ni banera pi ngin la ban bata ye pi shushu ba don sa ka wei ri ong ba ki don ki ek ba pi don jing don kam pi ni kim ha ba ki tu ki scheme te pila ban idea ka banking nada pilih kum ni nada pilih kum tu pila banera kham shushu ya ka ya ki priyo ki pa ba kham tami ki Nongrep tinga kerpa pi baro pinyawan cha khama kenang mamangiru gin la banera pi hatarukom ka bade kuli shiboy Timentang Kong Bati Hun Nong Tri Thank you so much, sir.